Allin hamusqa kay munasqa kuyamasi. Noqanchik kunandiya kicharispa kasun Diospaq qillqasqanta. Maypitaq devoción matutinanchik niwanchik camellos hina qankuna kaychik nispa. Imatani munawanchik apóstol Pablo kaywan? Ñawpa tiempopiqa qhawarqanku repararqanku imaynatachus camellosqa karqankuta qunqurikuspa paykunaqa saqiq karqanku icharis runaq yanapasqanwan paykunaqa tukuy karqankuta tukuy q'ipinkuta pisuman pampaman churaq karqanku. Ajinallatataq apóstol Pablo kunandiya niwanchik qankunapis chay camellos hina kaychik tukuy kargasnikichikta apaychik Diostataman nispa. Chayta qillqasqata tarispa kasun maychus kasan kay libro de Efesios uqniyuq chantapis chunka hisp'unchikllashqa nina hinata. Hinallataq mañapuykichik nin reqsinaykichispa mayhina hatun atiniyuqchus kasan Diosninchik tata atiniyuq Diosninchikqa kasan kasqanta noqanchiktaqa creqkunapaq chay atiyquqa Dios rikuchinqa. Chay atiyninta Diosninchik rikuchiwanchik kawsayninchikpi porque payqa atiniyuq tukuy imata atipachin tukuy noqanchiktapis ichari mana valorniyuq mana kallpayuq kaqtinchispis Diosnillanchik atiyta quwanchik paywanqa ñawpaqman lluqsinchik. Hinallataq Diosninchik qhawachiwanchik kawsayninchikpi maskatachus pay ruway atin kawsayninchikpi maska obrastachus ruway atin icharis chayrayku devoción matutina nin qankuna huqarikunaykichis tiyan tukuy llakiykunamanta oraciónwan imaynataqa wiñaykichik oraciónwan. Oraciónqa wiñachisonqachik, creechisonqachik maychu salvaciónpi Diosninchik tatapi chantapis may hamusqa Nueva Jerusalénman. Ari munasqa kuyamasi, kayta k'amiwanchik Diosninchik tata, pero llapa kanapaq kawsayninchikqa saqinachik tiyan makisninpi tukuy llakiyninchikta. Dios tataman saqispaqa pay atiniyuq pampachanqa chantapis chinkachinqa tukuy llakiykunasninchikta. Chay creewan kunandiya kawsakuspa kana k'aya watiqmanta suyasayki k'ayakama.